Kotoltik li oyutik tas babanamile creo que hoy ta kontotik titas antik lek jutuk chech kushle haltige hech kuchel epshata vueltas jlo'ilta tal ti shubu kuntik ma oktohben abul patik chich echutik tas babanamile pero hoy kusi unti tsmakutik o tsutsintaotik tas sventa butik ma oknos tsotsiletik pero kush elan kak'bentike jamás libutik tzotsilutik tijahech elan taleltik y timushak kuchilchich aleta kashlan kope jpastik triunfar ohtatik li éxitotik o kusi oita kontontik o tilek jun kontontik y tatik li ya sea li kulejaltik shkushetel kontontik jun ontonal que li skotol cristiano oita yontone kusiuk achuno ya sea que me achuno ta junuk religión cristiana me católico me mucha chunta hoy Dios o kusiuk te anopen oyote pero kotoltik leotik tas babanamile al menos kala tas chotan patik tas jnoptik leke hoy ta kontontik tas antik tas tatik jun ontonal shkushetuk kontontik tilioyotik tas babanamile pero hoy chim kusitalelal kuntik titasutsintotik tas sventa como cristianutik tas sventa timushak tas sventa shikototik te y maugnos ta sventa kulejaltiko ta kusiuk yan ta sventa takin sino que tanto ta sventa kush elan ech li jujun kakal kuntik ta litas babanamile kuyun chikal poshuk hech durante kusjalili echa natik y butaloiletik tas venta li kush elan li política y tukeli ach amteletik ta jujun municipio buk municipio titashak el tal tas ventas kotolie hoy ep gente ti hasta shotkin lex baik yutsialals baik amigos tos baik itaskoj política etike lix contra ins baik lix bulbul tas baik y también muhtabe sentido tijech jpastik kuyun shanaiglek hoy tayan bulah muyasa video tak ilah lo'ilta unos talih canal ta YouTube ta sventa li política muyuk bulah poh ni hunuk partido y muyuk lah kalbu hunuk kalek jpastik bota kuyun kusinus hoy ta kondon bunetas kan jpastik analizar li kusitik propuesta tik oyone y melahtatik shahun criterio tik buutik huhunutik ulek chikaitik buja o istuchkaitike untik patelte pero tas lahem kope muyuk kusita ta chiuk metashkut jun amigo jun jlo'ilta batel jun kutskalal tasko yun chvaihta amtelal june kuyun manun hech kota pasele jik alban oy kusiti kichantik albel tashkisi abel me haspas kanalie y hech chaipas meloti oy chopol tas venta chikaitike pero hoy tas coge tale lale chim cosimas tas utsintabane tas kupin tahek tajun ejemplo tas loita boshugli bochos chicha ya bunix paselere apte hoy e fábula etik tiven kupilix ba y chage hun mensaje tas kushle haldik tiven to hun yutzile jlo'iltaik tas venta ti hoy hun aye ti hajun fábulas vino takashlan opti hoy hun chanun tasel chaktas la heme ti hoy la jun Dios tabone kush elantas jlo'ilteke las tak talel jun kushkaltik ya halmantal o ya tunel yun sventa tal skel kush elan ni cristiano etike y kala la hile hoy chim talelal o chim cristiano tite hoy kush elan jnopbentike lijune codicioso, es decir, ben echem spichetel yonton, y liyane ben envidioso, tahkoptike shushkaltik ben echem stietel yonton. Kala lahyal y kot libay li yahtunen li hun diosike las hakbek las venta. Tashkak boshuk shakanik kusi oita abontonikesh. Janos hoy hun condicional o hoy hun kusi smak shushkaltik hoy kusi shushkota pasel tikala kusi Ak'bikun tipo chopayel kusi tas mune ja doble
oja chimvuelta más tashkakbe li bochoja tsak'al taskanesh. Y taskoj li bochotik li bochoshpichet yontone las no. Pero muhkan time jamás ep kusitasta y bun hutem kusichkomkune hayun lahyal maslek muyuk tahkamba ebun hachkak oskan para que hechbune doble shutasta li kusitascanesh. Y li bochun shtiet yontone taskoje con muskan noshtogunti jamás ep kusi oyun porque shtiet yonton tatsakal me jamás ep kusi oyun li jnopbentike esto que kusi las cane lahyal lo que es un jpehuk sachi kuyunu kusi las noptas sventa dijeche kuchal vaya porque me lo que es sat listu que li bochosh pichet yontone chipal spek satas lo que es pat listu que y li yahtunel un li hun dios fecha kuchal vaya hanosh itzein lahyal ti ben muyuk stuli tietel ontonale jun hasta hoy ta kontontik manchuk me butik afectado tik chiskot o butik muyuk lek shkom kushlehaltik pero al menos ma okunyon ton kom egliane o más to ben muyuk stus kushle kom listuke y haundi kusit Tsotsil tautik butik li Tsotsil tik sventa mushak jpastik el triunfar jun hechko epta volta chikalilan hoy jlo'ilta memetik sventa política ti metoh demasiado temprano shana metoh somto metoh eptos anjana chlikes el campaña desde li sventa 2024 y también le mao porque sventa política jlo'ilta utik hechkuchel epta volta jlo'ilta honoshe kalo mauk taskok jun kun persona tasel butik hech skantah keltik skantah tukulantik bochotah bantik pero mauk taskok hun y xlekub ohlumaltik kuyun jun lis bochote hoy me ven corrupto nos li bocho baltech komeke y hajets kotolkush elan shial batel li cristiano etike muyu kusit xlekub mo entonces kusit skanunche butik tahel patik tahchol boshu kuyun kala lik pas lik video tak sventa ta YouTube ben ep kakal lahnopilan lek tahpas oji shane kuyun porque shkotkin patik hna kush elanutik libutik Tsotsilutike hun ben echem hlaman patik ben echem hnale patik kustuk bolpasinande hasta tan mismo kutskala patik shushlik hnale patik shushlik ti onda patik iskotol y hayun ben ep kal no pero las kal bule ta kupinchi loela ta kupinchi kak ta el likusita no pe meshkota won me mushkota won tone muyuk ta suho chachun pero ta kupinti ta shiloela ta kupin ti ta chan ta tunan kusiti kyanti y kusilah chan las kai besmelo lege ta shka bija ay di bocho hoy ta yonton tas kanta shaye ha hechelan talelo y hayun las no ta pas bocho gloela hu total buneta pas kusita kupin pero no estas venta un butik ti ligo yutik tas bab anamile skanta heltik un jnopbentike tas venta li chimbaye hun li tietel ontonale muyuk kusilek ta shich butik tal y tas ko shtiet abonton elo o tishlah abun mushtoy batel mushlekum shkushle mukhunuk yontonuk li achil o li abah contra kusyuk paso podo kusyuk kotem ta asel ta kushlehe tas ko mushak el hakushle hatu y hech mushachi batelo pero maok nos anchal sok untiyun halek li bocho ambicioso so que tasko ambición speech etel yontone mox anti habayelis abat ohats un el li kusi shutash abat li unli kun dios lo kopu pero kusi chka bocho anage hati tahkushle haltike hoy tasko speech etel kondontike hoy tas pasantik hoy muh pasantik li kusitik stag pastik hechuk sventa hun kontontik litas babanamile ma uktots koplal kulek hoy untime hoy a
ambición ta que chalik ta kashlan kop tsak'an lek kushle tsak'an kulehun chachi ben hun yutzil pero maoku payel be abun tibento ambicioso y techachlik acham batel ele techach batachan ale batel epalkop lo lavane kusyuk chapas batel sko speech etel amontone y muyuk lek nushto kuntas kosti etel amonton te boot chabut ba hasta boot muyuk shalek a kopla chakom sanaba sventa nosh kuchel chak'an muyuk lex chilat como un persona o chabut un persona listi etel kontontik lispich etel kontontike muyuk chak jpastik avanzar batel sventa ya sea kulehaltik shkushetel kontontik hun ontonal lioyutik tas babanamil porque tas lahem opusita antik lioyutike hati kushetu kontontik shih hecho diklitas babanamil tihunu kontontike y kushelan tahtatiku keles kushlehtuktik 20 el xlekub le koy mauk kalti mustak jlo'ilta jutuk jpastik compartir o kaktik tayel kusita jnopbentike pero le ta razón jlo'ilta jutik hechko esta vuelta kalo y algún día tashkita un invitado ta sventa mo jlo'ilta jutik butik pasbutik compartir jnopbentike ya sea junuk pasado junuk bochotit upinta jlo'ilta hoy cosi yan shot kineke ta jlo'ilta jutik pero lek ta razón mu persok shtiet kontontik yun chiltik hechko esta kalo kuyuntas pasan li video di kalban hoy bochoshlik yan islikspas y más to ben hunyutzil ben lek al menos kusi chaksh kushetel kontombune hati las likes y bocholikspas va animar kerem tsebedik la yan ta pase porque muy equipos kan sventa jpastike y jpastikun canal tikta YouTube hay un chiltak heltik el jnopbentike para que jpastik tatik lihun ontonal o kushalan chalik takashlan kopel li éxito li shkushetel kontotik inde kusiuk ta optike ta buk ya sea ta sventa takin ta sventa canel ta sventa hun ontonal ta buk ta kushlehe chimbay me oya bun lispich etel ontonal tel ontonale ta sutsin dot batel y halek hel el jnopbentike kuyunu sventa xlekub el bu nakalutike y hechu yantik shel jnopbentike a chiletike y kun mush jlo'ilta jutik ta sventa hel luksha kush elan tayan oshim habil uhtikah amdelti mauguk tas kospich etel ontonal y mauguk tas kosti etel kontontik ti muhkantik shkomian bochono esto hayun kel el jnopbentike chilta ojalá que hoy tu chavalik lihun kosh reflexión tas ventas kush lehaltik lilas kaktayele y me estoy porque batel y ya vuelta a boshuk pasi conseguir tas redes sociales pasa a suscribirte tas canal de YouTube y pasi kun Ak'bikun ta comentarios kusits chavalik o hunuk saludo para que shkotkin batikotoldi y el jutuk jnopbentike mete que shulute que chiltak que el batita en video